Kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha kuri utwo mu masaha ya nimugoroba umugisha kuri utwo mu masaha ya mu gitondo. Birasa guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze kwa mu Rwanda. Turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 13. Birumvikana rero tugarutse mu cyitwa makuru muri ano masaha y'umugoroba. Tugarutse mu cyitwa imiripuko mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo mu masaha ya kare nibwo twababwiraga byinshi bigiye bitandukanye, ariko amakuru aka kanya noneho turimo turakira rwose nuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kuba bibi cyane, ndetse ibintu bikomeje kuba ibindi kugeza aho isaha ku isaha bimwe ndimo ndababwira by'abayobozi barimo baragenda bicana bishobora kuza gufata indi ntera. Ngira ngo turazije ibintu tubyinjiraho tuve imuzi n'umuzingo mu buryo bwese cyangwa ubundi tugenda tubapodetinga tubabwira uko situation ihagaze by'umwihariko kuko nk'umunyemere mbabwira ko ahitwa mu Kirundo hamaze kudeployingwa abasirikare bari munsi y'ibihumbi 3, ubwo ni batayo 2 ndetse n'ibihumbi 2,800 nazo ni bato 2. Ubwo rero bose amakuru dufite ibyo bikaba ari bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma n'ubundi hano mu za Kirundo icyitwa imirwano z'aho tujya twumva zikubita n'ubundi zimwe zakubita mu ishyamba rya Kibira. Ni bimwe mu bintu rero bishobora kuza gushyira igitutu by'umwihariko ku gihugu cy'u Burundi, tukaguma kubona ibintu bigoma guhindura isura muri rusange. Mu ahitwa mu Kibira muri ijoro ryakeye amakuru dufite nuko byibura abagera ku 8 basanzwe bishwe. Ibyo bimaze iminsi biba, ndetse izi nkuba abirimo biravugwa ko zimwe zagenda zikubita zimaze iminsi zikubita hano mu Kibira, benshi bapfa ku rwego rwo hejuru. Ariko bitewe n'uburyo amakuru ya nimugoroba aryoshye cyangwa se icyitwa courage mfite, bibaye ngombwa yuko mpita ninjira mu makuru mu buryo bwihuse cyane, by'umwihariko nasuhuza abantu badukurikiye bari mu bice bigiye bitandukanye. Ubwo rero tubaye ikaze tubikuye ku mutima badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, Malawi, Tanzania, South Africa, bari Kenya, bari Zimbabwe, Zambia, bari mu gihugu cy'u Burundi, bari muri Kolini Munanira, bari muri Kolini Mujejuru, bari muri Kolini ya Kinazi, muri Kolini ya Tongo, bari mu gisagara cya Bujumbura, bari Bubanza, bari Cibitoke, bari hano za Gitega. Tubaye ikaze umugabane w'Uburayi, tubaye ikaze badukurikira bari hano Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, badukurikira bari mu Bubiligi ndetse mu Bufaransa, bari Irwota Masimbi. Tubaye ikaze abantu bari United Kingdom baradukurikira gatanu kuri kagenzi kako. Ngizo ingingo z'ingenzi rero tugiye kuba tugarukaho dore yuko muri ano masaha y'umugoroba ndaza ukubita mbangura ntari butinde mu bintu byinshi. Turaza kugaruka ku kijyanye n'imyiteguro idasanzwe y'Imbonerakure ndetse na FDLR hano mu gihugu cy'u Burundi zamaze kuba rwose azijyanira amajanja mu buryo navuga yuko udasanzwe, by'umwihariko isaha n'isa n'ubundi zikaba zikomeze koherezwa hano za Uvira kugira ngo zigize gufasha Imbonerakure z'i Burundi mu guhangana n'umutwe M23 ubu tuvugana bari ahitwa za Ruvuta. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, kuko muraza kunyemera nituva kuri ano makuru tugaruka ku kubitwa ry'inkuba hariya mu Kibira. Uko imvura irimo iragwa ari nyinshi nako inkuba zikomeje gukubita ari nyinshi. Abantu narababwiye ati sinzi izi nkuba zizira mu mvura rwose, imvura irimo iragwa hano mu gihugu cy'u Burundi inkuba ziba zikubita. Bamwe baravuga bati ni Red Tabara si inkuba zikubita, abandi bakavuga ati wi, ariko hari n'amakuru avuga yuko ahubwo ingabo z'Abarundi ubwazo zisubiranamo zikicana kubera bya bintu twababwiye by'amacakubiri agaragara mu gisirikare cy'u Burundi. Ariko ibi byose igihugu cy'u Burundi kikagenda nacyo kivuga byinshi, hari abo kibishinza, ariko kugeza amagingo ya bitari byagaragarira buri wese ngo bigaragare yuko kuko ari bo bakora ibyo. Ubwo rero bose tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tubabwira uko situation ihagaze hano Kibira. Turaza gusimukira Cibitoke, hari ikigo cya gisirikare kugeza amagingo nacyo gikomeje kugenda gipfiramo abatari bake. Uko bije nuko buke hari gusanga benshi bakomeje kugenda bicwa mu buryo budasobanutse. Ibi nabyo turaza kuba tuyigarukamo. Turaza kugaruka Gitega turebere hamwe ishyaka rya CNDD ririmo riragaragara ubwicanyi kuba bwo hejuru, ndetse iri shyaka rikaba rifite n'ubushobozi bwo guhitana umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo mumaze iminsi mwumva irogwa ry'uwitwa Ndakugarika, wavurijwe muri za Nigeria, wavurijwe muri za Tanzania, ndetse mu ruhame rw'abantu benshi akavuga yuko narozwe n'uwitwa General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi.
ngira ngo ari ubwicanyi noneho bwamaze no kugenda bugaragara muri CNDD FDD. Turaza kuba dukomozaho, turaza kuvuga kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, ubwo biraza gutega amatwi. Ariko abonye agafoto His Excellency Paul Kagame ari kumwe na nyakubahwa wa Repubulika ya Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa rwose bakorana mu ntoki. Benshi banatangiye kuvuga ati birashoboka kuba umuriro ugiye kwaka. Mwabonye ari kumwe na perezida wa Cote d'Ivoire. Ngira ngo rwose ni bimwe mu bintu rwose byagiye bicicikana kuri Rosos mu makuru agiye atandukanye. Byinshi rwose yajyanaga n'abaperezida benshi bagiye batandukanye barebera hamwe ikijyanye n'uburyo kibashobora kongera imari y'ibihugu, bikongera ikijyanye n'ubihererekanya ujyanye n'ibicuruzwa, nyine ibintu bikagenda neza rwose, igihugu kigagoma kugenda rwose gitera imbere. Ibyo nabyo rwose ni ibintu twe nk'abaturage biba byaduciye mu maso tukavuga ati kabisa respect His Excellency. Yes, ni ukuvuga ngo rero reka twikomereze. By'umwihariko ni byinshi cyane tuba tugomba kugenda tugarukaho. Perezida w'igihugu cy'u Burundi na n'ubu aracyashanga inkuru. Ariko mwabonye icyitwa Katanyama, mwabonye icyitwa za ngegera z'aba FDLR. Uyu munsi hari amakuru yacicikanye kuri Rosos. Za Katanyama zafashwe na M23 zizanwa cyangwa se baziripotinga bazisubiza mu gihugu cy'iwabo, ubwo navuga igihugu cy'u Rwanda. Ariko akantu kantunguye rwose, hari harimo umwe mu basirikare rwose ngo ufite wambaye n'imyenda y'Ababiligi. Ubwo nk'umuntu utinyuka agahakana ati Kisekedi ntawe igihe azanye, ubwo icyo gihe rwose nahise imyenda y'Ababiligi yagera muri Congo. Ntabwo bishoboka. Nababonye abitwa ba Lieutenant Colonel Rwingoma, nababonye abitwa Kazarama Jean Damascene, rwose abataramu barimo rwose bavuga bati izi Katanyama nizisubira iwabo. Rwose nabonye harimo n'urubyiruko, abana bakiri bato rwose batoya baba barashutswe. Ariko hagati aho yenda baravuga mu Kinyarwanda kizima, bajya bavuga ati urubyiruko n'imbaraga z'igihugu. Urubyiruko rwose ibintu byo gushuka mu byitondere muri ibi bihe, ibintu byo gushuka mu byitondere muri ibi bihe, bababwira ati mu gihugu yenda nta mirimo irimo, nta kibiriya bya Evariste Ndayishimiye ngira ngo mwigeze mwumva amagambo agiye avuga ku marezo sosiyo ashaka kugira ibyo akangurira urubyiruko. Ibintu byo gushukwa mu byitondere kuko ni bimwe mu bintu bishobora kuba bizagushyira mu kaga gakomeye cyane, kandi nyamara wari ufite ikijyanye n'umutekano ndetse kandi wari ufite gukora ibintu bikagenda neza. Yes, reka twikomereze rero. By'umwihariko ngira ngo izo zari update ziciyemo, ahubwo twinjiye mu makuru nyirizina. By'umwihariko tugenda tubasasanira tubabwira uko situaso ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Ngamunyemerere duhita duhera hano za Kibira. Tumaze iminsi tubabwira ikijyanye n'inkuba zikubita. Izi nkuba iyo zikubise, twebwe amakuru atugeraho mu buryo butandukanye. Hari igihe imvura igwa, inkuba yakubita, abataramu bagaca mu gikari bakatubwira ati ariko izi ntabwo ari inkuba gusa, ngo ahantu harimo na Red Tabara. Nkibaza Red Tabara yaciye ku mupaka Uvira ugifitwe n'Abarundi, akaba ari hano ho hantu Red Tabara ishobora guca yinjira mu gihugu cy'u Burundi. Urambwira ngo Red Tabara yaca hehe hano? Ubwo rero ibyo nabyanariza nkasanga Red Tabara. Ariko njyewe nakomeje gucukumbura ndetse nshyiramo n'ubusesenguzi bwinshi, kuko uyu munsi twumva ngo hapfuye 8, ejo tukumva ngo hapfuye 20, ejo tukumva ngo hapfuye 50. Sanga ahubwo ikijyanye n'amacakubiri by'umwihariko agaragara mu gisoda cy'u Burundi, kandi biba byarakozwe n'abayobozi bakomeye bayoboye igihugu. Sanga nibyo bintu ahubwo birimo biratuma aba basirikare bapfa, nyamara ahubwo bakavuga bati ni Red Tabara cyangwa se ni inkuba yakubitiye mu ishyamba. Ariko ahangaha habamo gusubiranamo kw'igisirikare. Mujya mureka kubesera ibintu bidahari.
habaho gusubiranamo kw'igisirikare cy'u Burundi, bya bindi bavuga ngo bamwe barabazamura abandi bakabamanura, bamwe bakavuga bati ntabwo ibintu biri bishoboke, ntabwo ibintu biri bishoboke, turaza gusubiranamo. Yes, ngaho uko rero ngira ngo ibintu ahangaha bikomeje kuba ibindi nibyo nababwiraga mbabwira nti rwose uretse kuba igisirikare cy'u Burundi ubwacyo indani gisubiranamo, nta kindi kintu kidasanzwe by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi kiba gikomeje kugenda kigaragara. Yenda ngira ngo reka iyi nkuru tuyiveho ndetse tugaruka gato mu Kirundo. Mu kanya gato gashize hamaze kudiporoyingwa abasirikare, bakaba ari abasirikare bagera ku 3,000. Abasirikare ni abasirikare bamaze iminsi badiporoyingwayo, hakavayo abari bariyo hakajya abandi, babyita kubadirisha nizo turime tekinike za basirikare. Ariko amakuru dufite ibi bintu birimo birakorwa hano, bavuga yuko ngo iki ari igice cyitwa aduyi, isaha ku isaha ashobora kwinjiramo by'umwihariko mu kugerageza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse kikaba ari nacyo kibazo gikomeye gituma ibintu bihinduye isura, ndetse isaha n'isaha hagenda habaho ibintu bimeze gutya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ukuvuga ngo rero ibi byo kohereza abasirikare hano biri kuba mu gihe igisirikare cy'u Burundi kimaze igihe kinini kirimo ubugambanyi. Murabizi hari abajya muri Sud Kivu bakigumirayo bakagera muri za Tabara, hari abajya za Yenaye bakigumirayo. Ibyo byose ni ikintu kigaragaza yuko igisoda kiba kirimo ubugambanyi. Ni ukuvuga ngo rero uko byagenda kose ibyo ni bimwe mu bintu bishobora kuza gukomeza guhindura isura by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, tukabona ibintu bikomeje kugenda bizamba, tukabona abasirikare n'ubundi barimo baragenda babadirishwa, ariko n'ubundi muri kubadirishwa bakagenda bagakora amafuti bakanagambana, n'ubundi n'igihugu bakakigamana bakagishyira habi kuko ntibagikunze, barashaka ko bitwa neva vaho. Iki gihugu gifite amatora mu mwaka w'2027, harabura imyaka 2 tuvugana, turi mu mwaka w'2025. Urumva yuko isaha ku isaha ari igihugu by'umwihariko kigomba kugira amatora. Kandi muri Afurika uretse ibihugu bike na bike, ni ibintu tumenyereye yuko igihugu cyose kibayemo amatora haba hagomba kubamo icyitwa imvururu, haba hagomba kuzana kugaragara ubwicanyi, abanyapolitiki bagatangira kwicana. Nk'ubu uwitwa Jean Baptiste Sindayigaya, ngira ngo nababwiye iby'urupfu rwe, kandi urupfu rwe ntabwo ari urupfu rusanzwe kuko yishwe n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. ngira ngo nta makuru nabaciriyemo gakeya murayumva. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose birimo biraba by'umwihariko hano ni bimwe mu bintu n'ubundi bishobora kuza gutuma hano mu gihugu cy'u Burundi ibintu birushaho kugenda biba bibi cyane muri rusange. Katwikomereze amakuru ni menshi, ahubwo duhita tuninjira gato indani muri CNDD-FDD. Kugeza amagingo aya ni CNDD-FDD ikomeje kugenda igaragaramo ubugambanyi, amarozi, ubwicanyi, mbega ibintu bibi cyane byose bibaho. Abantu b'Imana mwe biri kugenda bigaragara muri CNDD-FDD. Ibi ni bimwe mu bintu rero bishobora kuza gutuma ibintu bikomeza kugenda bihindura isura. Yana CNDD-FDD sindi bunayivugaho byinshi, gusa amakuru yayo n'ubundi ahora aza ariko inshuro nyinshi akaza ari amwe, ariko afite atandukaniye. Mujye ibintu mubikurikira neza nyamuneka. Ni amakuru aza asa nk'aho ajya gusa, ariko akaba afite uburyo atandukanye. Ni ukuvuga ngo rero iri ni ishyaka rikuru riri ku butegetsi, niyo mpamvu tuba tugomba no kurivuga tukamakinga sure se koko CNDD-FDD ibintu birimo birayivugwaho n'ibyo bimeze biti. Yes, birumvikana. Ngira ngo reka yenda ingingo duhita tunayivaho tugaruke gato hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura Airport. Ni ikibuga kugeza amagingo ya cy'international, navuga ko aricyo kibuga kiri international hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko ni ikibuga kugeza amagingo ya ejo gishobora kuba gifite umutekano, ejo kubundi ukaba nawo, ejo kikaba gifite umutekano, ejo bundi ukaba nawo. Ibyo bintu nabyo ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse gishobora no gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu habi cyane. Ni ikibazo navuga ko gikomeye cyane, uku kugenda kigaragaramo
umutekano ejo bundi ugasanga nawo ugasanga ikijyanye n'isi ikoranabuhanga ry'ikirere bararikubitiye rivuyeho rimaze iminsi 2 ritariho. Ibi ni bimwe mu bibazo bishobora guteza igihugu cy'u Burundi ikibazo, kandi iki kibuga murabizi nacyo cyakoreshwaga ku bikoresho byaturukaga muri South Africa byinjira mu gihugu cy'u Burundi bikajya gufasha icyitwa za Katanyama mu mujyi wa Uvira kugira ngo babashe guhangana n'ibitero bya M23 bituruka za Bukavu na za Gatogota ndetse na za Ruvungi. Yes, ubwo rero ibyo byose bikaba bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko iki kibuga cy'indege ni kimwe mu kibuga kiri international kandi isaha n'isaha gishobora kuba cyaberaho ibibazo bikomeye cyane. Ngira ngo reka mbashimire dusoreze aha ngaha. Yari Moses Wabinsanzwe, murakoze cyane.